campaigno na okamaha aro bini campaigno bakura nagata ba bina campaign kapa nagata ang okamani gemen ang aba biko ang nigisika tung magchi metel naska dal anching baksa anching ni gacham MDC aro gacham EM par joli ke sangma ba donga biko banga metela NPYF ni district ni president working president pa bachu marakpa donga biko banga metela aro NPP ni dengtang gadango kam kainggepang ni karam sekarang Mendipathar ni plak NPP ni delgeparang aro curau ni ang baksa tebagpa cura ni youth ni delgeparang bisung ko ba dengtang banca metel naska mana salantian ang baksa ni Garo Hills ni dengtang biaprangchi bisung ba wen painga ni gemen atang ni gamchat ko pa sumay ko gale ang baksa ni ani na bisung ko ba nga gisa ka tung magchi metela dal ang nasimang sakanti ko metel naska may na nasimang ang na sengshuha chingni candidate na sengshuha aro dengtang mancha chingko grong na ne atang ni gamchat pegba somai ko gal pleba yano na to memang na chingna sengshuha ni gima na nasimang sakanti ko metel naska anga bang somai ko rana sija may na nga bebera daal nasimang sakantian chingni candidate na pa Marthon Sangma na nasimang chakinga aro nasimang ni gamchat pegpa vote ko nasimang binan utgen ani anga mukron tangchinek na mane anga blongin pisyo nga anga gempen area rang oba taw Mendipathar ni dengtang songadam rangchi yangi meng nekaha aro dengtang area rang ni ko kobor bara eni nga gemagchin blongin koborang nama aro nekna geta mane nga taw leading candidate pa Jean Chegen ani anching nekna mane nga yan daw anching ni sambaw cha asunging pa pa Marthon Sangma anong chungmota unigemen anga na simang ko metel naska dal chingni party ni geta anga dal rebay nga aro khandaki na simang na chingni party ni gemen baga na skinga plakan chingni chief minister Conrad K Sangma ko masya aro bini achika asung na khasa dengtang biaprango kam kaaha go plako na simang na geta matgen anga bagiba kana sja plus bebean anga gemuk ko aga na ode hada salgemuk pa unjana ba donga salgemuk pa chungjana ba donga maina ye belsi bongani gisepo je kam rangko anching ni khasa begpa chief minister kaaha ba dakpa kam ko gapen government rang bu tagpa somena government ko rka uba wa kam rangko bisung chuksukat na manja dal anching ya PMGSY ni ramarang ko nagata maninga jen salo congress sorkari ko rkacham dalsi chetna bishongni somayode PMGSY ni rama ko 900 richasku kilometer ni gitasan tharia jen salo NPP sorkari ko rkaha ya bilchi bongani gisepo 1003 kilometer 3 times more 1003 kilometer ko anchini NPP sorkari kayo na ha yan asimang ni PMGSY ni rama ko ba skang kepada Kongres ni chasungon sanction kaacem aro wa someyo contractor rang kamrang ko chuksukat na manjaha kamko atha kae gale yang ha andiba dasyu mamang anching ni MLA agani ngacem dau getal contractor rang ko engage ka aha aro ya belsisa ni gisepo nasimang ni PMGSY ni rama rang ko ba machotat ken nebia kura chake uninga ni menanga bebera ayo chungmotken anga thangba dengtang mancha gesa committee donga dishan gupa yani chairman opainga aro disha ode chinga dengtang mancha central scheme rangko niya monitor ka aro ya rama maiba dake belsisa na batte bisong somai ra ode anga ya disha meeting hoi ko jana pe iko thara ka china gata anga nakna gata manje ripengrang dau dengtang mancha ang gesa memorandum ko ba na ha songni gita Yako bisong playground improvement na nasimang ni gesa application donga anga jotung kachung motken anga yako ba kadke aga na skinga chingni MP scheme anga jen salu MP onga ha belsi bongani chingni scheme donga andi ba ya changde
COVID ni asel pangbat kepa skim koon PM fund na divert ka aha. Uni asel anga ia belci bongani gise pogi sa installment ba atha installment ko samat koinga crore gni atha ni installment ko samat koinga aro ia ko ba mijo mamang angni mana the pet karo hills ni dengtang biap rangwanga swala ha uni gemen jen salo getal thangkarang sokpagen unode ia ko nasung ni application dal ba ko ba chusukat na gata anga chongmutan maiko ba de na simang na chungmatken uni gemen anga mathela ang na bega pa application ko nanina aro ang ni mana the pet iku chusukat na anga tarake chusukat na chong khagen anga bakye agan dakjawa ha anga khali molmol na skinga maina anga dal dungthang bancha candidate na campaign kha na gata reba anga niba nikna gata maninga angni campaign ka akoba biya ta ngodi eri na nikta maina biya blongen athang ni balon namgapa candidate ani gemen namgapa MLA ani gemen mandirangan because yo thelagen ne anga gata maninga andi badal party ni khalo aro biyo khadonge aro biya chingni party ni official candidate ani gemen aro namgapa sitting MLA ani gemen angaba bini campaign u bakura naska aro uni gemen dal dengthang mancha salgemak anga Mendipathar area o campaign ka inga uni gemen anga nasimang sakanti ko molmol na skinga dawre baingpa February ni Colbrooks ni tariko nasimang ni gamchat big pa vote ko chini candidate pa Marthon Pachina biya namgpa chakgpa experience kanangpa saksa candidate unga aro anga bebera sorkari mung bakreme kham khao ode daw NPP ni candidate unge chinga ruling party unge chingni chief minister pa Conrad K Sangma unge ya plak team hon ko anching yata ode amgpa kamrang ko chusukat ken ne anching nagata mangen uni gimana na simang ko molin skinga gapan party ba opposition ba daugita UDP BJP Congress TMC ya nakaba dol rang na anthang ni gamchat igi pa vote ko ne ya ko gamat na be maina opposition na vote ka e mamung ba lap tungja opposition o asung pa MLA de bakye kham rang ko anthang ni area na khana man phaja uni gemen anching sakanthi nakna gata mangen sorkari ko de NPP an rukchong motken dal si mangni samba o namgapa NPP ni candidate tunga kham khana changpa nasi mangna khasa gapa candidate tunga uni gemen nasi mangni gamchat gapa vote ko binon pachina ne molmole angni agana ni ko ba angai nun machutatken sakanti ni thongthome khna manina sakanti kon mthela nokupa isol nasi mang sakanti nan patti china ajka song thangbang china MPP thangbang china plak kon mthela